Pediang siang bahai pi ki pelok prajor cakinika video yonga tehni por yo continue piang batai pi pangka YouTube. Te kamadiu pi hakatu ko video da pha download pi ni YT Studio na po Play Store te kamadong pi chisen na chana YouTube channel pi te ni YT Studio te dam kam ba uni nu batale. Te kitu ko perlok wan wam pe mo download ni YT Studio na po Play Store te snya bah download no sendon wato lang baw ni YT Studio JP apply monetize apo yang ni YT Studio JP pai hado kan numut yo subscriber pi lane JP pai hado kan nu kan ta yo voice time pi lane la em gnu ni copyright claim copyright strike lane em gnu ni ki rule ki guideline watang kan pi apo yang ni ka YouTube channel wa create pi te da penyu lang bai ko te JP pai ha ka chi jar view kan nu su bisa ni ka YouTube JP lane JP link kam ki social media account pi ni kam ki Instagram kam ka Facebook JP link lang baw ni YT Studio lane JP add profile picture lane JP add banner lane JP change pertu yang ni ka YouTube channel pi hapo yang ni YT Studio lane JP upload kam ki long video kam ki short video tadi JP le kam bu kam ki title ki hashtag kam ki thumbnail kam ki description JP le bon chat hapo yang ni ka YT Studio tehni por ngayo batai khacak atukan ni kam nu bu profile picture pi kam nu add pi ka ni ka banner pi lane kam nu edit pi ka ni ka pertu yang ni ka YouTube channel pi te yo penyu pi da ka screen recording te hadin ka tukan ni wan da upload wan chapang ka ni ka monetization te ni yo on da ka ni ka screen recording tes nya ba pa na site te ni por on ka ni ka screen recording te kama di pi ka te hadin wa de you download ni YT Studio te dam kam la yo hadin wa de YVO te mi kam ni te da choose pi la kanu ka account wo kwa pi create YouTube channel ha ngai ske man jan bon per di pi wa de Gmail account chwa te example ngai yo choose wa da ka ni ka Gmail account hini te dam kam la change ga ka ni ka pertu jong ka ni ka Gmail account wa hini yo open man ni ga chaka YouTube channel pertu jong ka ni ka YouTube channel li te kama diu pi ni da penyu ba ni 0 view 0 watch time 0 subscriber te dam kam la edit chwa ga dam kam la bu ikam ki profile picture te dam kam la bu change ga ni ka pertu yang ni ka Gmail account ni bu da ka pertu YouTube channel ini tadam kam la ksi ini da logo was UP nal yang timun tadam kam ksi pi ini yo change ga ni ka pertu channel ni lane bu profile ga ni ka YouTube channel ni te kam di UP ni wa R1 da mi new column ni nal yang timun tesnya ba klik tu sen te hadin itu one te kam dong pi GP bu kam ki profile picture klik itu tabo kam kinu profile tadami by direct spot gallery ngai ni petit yo choose da ka bina ka duro ngai ni mo example yo choose da ka ni mo profile lo te lai ha ni ka save as a profile te den tuan tada save ni ka profile yang ni ka YouTube channel ni tadam kam lo add ka banner kani ong ki ka banner mo bon na pati yang phim am tipi ka te kani ong ki ka banner jimut gini ka cover photo UP hapo yang ke Facebook DM nong ka vi ka profile vi ka cover photo te gini ka YouTube le te am go vi profile go vi ka cover photo tang hapo YouTube one ong ki ka banner no te am kam lo bu vi kam ka vi na ka banner khnang yo gini ka background yang gini ka YouTube channel pi umiat dur te choose na po gallery wisap te den itu one tengah ada choose da ka wisap ka banner ni example kam di UP ni da choose kani ka cover photo yang gini ka YouTube channel lo telah ya kani ka save tado ditudon hi da save kani ka banner da ready go wa kani ka profile picture la da ready go da so kani ka pertu yang kani ka Gmail account ni yang kani ka YouTube ni u edit ya kani ka wa UP na timun ini kolom ini klik itu tadi UP da mi kani ka name ta kani ka pertu yang ka Gmail account pi da bu ba da ki pertu kinu kani ku pertu u kwa pi u bu ha po yang ka YouTube channel pi teni kwa open kemo pi kacak katukan ni pangani ka pertu tesnya bah chwa bu pertu pi ka ni ka YouTube channel pi bu da ka pertu wa unique ba example la di bo nga Zenit na no tadang bon hai bru wa account Zenit na taman da thui bru ngam ju chem gi nga to ba ki bon yang kita gi bru ba mi Zenit na thap ngia ba gi tho full detail Zenit LMZ mi ka tu ga YouTube channel lo tapi jet di kepertu wa unik ba di wam jo snya we bro man da thu ki perlok prajor pile yo ki smart chem pi ka tu ga YouTube channel wa da create pi te ni yo example yo bo Zenit no te da bo le LMZ la ne je bo vlog la ne kam terkom te bo chila ha kani ka save te da ready yang kani ka pertu yang kani ka YouTube channel wa da create pi yo fi da syak no kata the GB add kam ki description jimut phangi chana video pi example di kwa pi bo description te am kam la kam video pi ni thaw add a description te GB thaw po yang tu ga jimut kani ka description teman ko kam ka Facebook mo po yang tu ga DM nong pha thaw pi bio te kani wan ong ki description
GP thọ nu kunu kiten nu kwa phi chapang ye chna video phi GP thọ I'm vlogging mo traveling mo example kam nga batai chapang Facebook tanga da thọ ha kini ka channel nga ji yo phi pat kam ki video batai chapang ka Facebook kam te example mo te phi bu kunu kunu description nu kwa phi ta lai kini ka save ni na liang timun ta da save phi automatic te kini ka link add a link de jimut add kinu kunu social media account phi kam ki Instagram kam ki Facebook te la di kwa view add te klik ha kini ka kolom ni wanda yu phi na yang timon hani ka line ma show te add itu te dami hini yu phi links no add a link or get started te yu phi ni yong hani plus te klik itu te kini ka title jimut ka title yang ka Facebook example yo bu ini Facebook ma te kini ka add URL hap live phi hapo Facebook phi to copy ka tu ka link yang tu ka Facebook profile account phi de te paste ka ni te lai dan ma haden itu one te save phi ka ini te rami option itu te ka Instagram la ji yang phi live yang session one add yang kini ka title thop yang Instagram te him yang ka link yang ka Instagram haden itu one te bu phi si copy te paste ka ni te save ka te du to dan hi te connect kini ka Instagram phi wa kini ka Facebook phi hapo yang kini ka link la dam MTP yo ya snen phi ka check tu ni example yo lai ma ha kini ka add a link ma yo punyo phi boy em na perdi yung phi wadang sedang te tip yo add kini ka link yang ka Instagram dan yang ka Facebook te yo lai ha kini ka add a link na cumudur ka te yang ka Facebook ra ma yo lai ka Facebook chwa tho itu kini ka add URL jimut ka tai ka URL yang ka Facebook phi example yo lai ha kini ka Facebook haden itu one lai ha kini ka profile mo tadi you pini 3 dot when you will 3 dot na ta klik itu haden itu one ta bo scroll down tadi you pini tho your profile link tadam kam lo copy via kini ka link yang kini ka profile Facebook account phi te haden itu one tara ka kini ka link hapo yang kini ka YouTube channel wo kwa view add ka kini ka social media link phi mo kam ka Instagram kam ka Facebook la ni la to yang Instagram ta to yang Instagram title ta to yang ka Facebook ta to ka title ini ka Facebook te ni ka URL ta bo si paste ka ni pa copy phi haden itu bo slide dan live phi kini ka save ta do ditu dan hi ta da save kini ka Instagram mo ka Facebook mo ta da save pa po yang kini ka YouTube channel la diam kinu kini pro wa visit ka kini ka YouTube channel phi te jigi pai kam ki Facebook account phi la ne kam ki Instagram te jigi yo follower lang ba kini ka link la te yo punyo phi ka chak tu kan ni panga monetize te GPU click ha kini ka n mo ni UPU m san yong dollar s no te ni hapo yong kini ka YouTube phi te am kam bai kam ada tip phi jan ngai skemo hab yo phi 1000 subscriber wa ka 1000 kanta watch time dep te hoi u apply phi ka kini ka YouTube phi monetize mo haden itu one manda dep phi apply monetize te la di poi wa cha under review haden one mi go under review te mi go complete te da monetize kini ka YouTube channel phi te am kam la upgrade phi kam ka Google AdSense pin ong ya te to important do bon cha i panarwa mem tv chna Google AdSense pin te ha ka next video one yo batai phi chpang kumno ban ad Google AdSense pin lane kumno ban create Google AdSense pin lane kumno ban apply phi da batai phi war ja A to Z bai ni ma te kam ad ong phi ngaw ya phi do A ha do Z te kam ad yu phi ni step by step ya phi kate kani ka YouTube channel phi de create aga de ready go kate one yo ya snen phi so ka upload video example lai ha kani ka content te kam yu phi kani ka plus lang ba hapo yang ni plus upload phi kinu video ki short video ma example la di kwa phi di short video te lai phi choose phi po gallery te mi ini te da pha type ko phi kam ki title kam ki hashtag GP tho kam ki title dini GP at ki hashtag le ditu GP select ki public mo location select audience kam ni bon jai GP le te bu sil click ni upload te da batai phi chini woro judge phang ni wa important te kate jimut pen ready swa phi kini ka YouTube channel wa create phi te kuble sibon kuble jarngo wa da pai phi ka kini video ini te le am gunu daw wa dang kwa phi kuli tes nya ba comment khnang yo chna video swa da kate video wa kwa phi pai yo pen new phi te kuble sibon kuble jarngo wa da pai phi ka ni video ini te chemen ha next video